E whamani atu telefou mai Sāmoa lo tātou tunu uli nei fo i tau sanga fou o tātou lia, e le anga le leima le lofo lo tātou matai. Aero maia o nisi neo Tala mai Sāmoa nisi o meo lo o tutupuai. O le ale toi tua vanol mtanga ruenga o leo, e so o se tasi lava le au whainga ruenga e moua, wa likia i tua whaamtalanga o se whainga o lo tā pena mtanga ruenga. Wa iel fua whanga pia on whaalau i loe le fionga, le sui komisena mtanga ruenga o leo mfalpui ma le ola toe fōta ina, le ia tau Samuel wa whamasanga. O le turi motu lava malenga ruenga, po le modia lo il tu la fono. Na whaamauti no mai fo le fionga e le pānami o le atano. Lo na whaatunu ina o le sui komisena mtanga ruenga o leo, e whaamaloro motu loa, pe molia le tu la fono se tasio leo, na ia longo ina mua se ainga na nga ia se tasio sa whainga. O atu ngalunga le fionga le pānemia, o le liki whaapeo whaamtaranga whaidililo i o sa whainga le mtanga ruenga, o le lamatia e fo leo le soifua o malu le malo e whaatino ina i o sa whainga. Pei foi o na sela fia le tele o ia ngai o inga le mtanga ruenga, e maua mai e lava i lato e tang fia whala au whaasaina, o whala au whaasaina me whaitino, whaatase mala au malosi me tau tia le whatanga ina le atunu. O lo iei pia Sāmoa e le se furma le luma sino le whaata waina, o le te e atua Sāmoa e le ofi mai o whala au whaasaina i tutonu. Ma o toi te talo tua le sui komisino me tanga ruenga o leo, ia i lato umolo o whaia ia mionga o le liki o whaamtalanga tu pito o sa whainga le mtanga ruenga, o lo matala le whaituto o lona ofisa, e whae loa tua i swafau i lato nei, ona e le taungo fia so i fuo nei leo o lo ofo i natu, mo le pui ngol saongo le mula o telo le atunu. O lo matala foi le whaituto o le ofisa o le komisino sulu whainga, e mawhai o na whaato ai tuai mata upo whaapea. O le whailo inga lau tu stala ma le sui komisino mtanga ruenga o leo, na ia whae loa i wha maumau o mtanga ruenga o iai le teimile nei. Mai le aso iwa o te sema, e anga i atu le aso luse fulmale tolu o te sema lava, o le lua hafe luse fulmale lima, na whaatino ini o sofa inga se fulu i tono o leva yaso, mai to a whasa fulmale whātanga tana tau fia mai ai ia o sofa inga, e tolu se fulmale lima alii, ai iwa tamai tai, ma i lato umaia na maua atu i whale sa nga i e o sofa inga, e modia umale tula fono, ai mawhai ona toe whaamatu e se atu i lato pe a mai o lato whaamasinonga, pe a whai ere o a whai nai nisi o i lato. Wa amata le nei tausanga le masina mua i le oso ilunga o le tau le pensini po le swau i lo tātou tino. Wa whai loe le fionga le minista o tupe le fionga muripola ana rosa ale morio i se pepo whaamtalanga. O le masina le neo Januari, wa si itia i le tau le pensini i le 5 sene le lita, lea sa lua tā laiva se funma le 2 sene le lita i le masino te sema, o lea ua lua tā laiva se funma le 7 sene. O le kiso wasi itia le se funma le tasi te simaliva sene le lita, sa tolu tā la se fulu sene le lita ia te sema, au lea ua tolu tā la lua se funma le 2 sene le masino Januari. A to ai malkarsini, wasi itia le tasi te simaliva sene, sa lua tā la fitu se fulu sene, wa lua tā la valu se fulma le 5 sene le masina le nei. Whai loe le fionga le minister pepo whaamtalanga, o le tau o le masino Januari lua afe lua se fulma le ono. Sa fuafua mai i le okaswa u mo le masino Novema lua afe lua se fulma le 5. Sa whaapea o le tau numai ia pia, ia te se mo le lua afe lua se fulma le 5. O tau mo o loa swa u whaamaina ma swa u e lei whaamaina, na toi tia mo le nei masina, mai o se masina sa whaingata ma lave mo le marketi o swau. Lean whai loe official tupe, na tāpunia whaafua se e le malo a Amerika, o no le tapuni whaafua se e le malo a Amerika, le na whao popo atua idu I tau whaate tau upo whai o malo lolangi, ma tūlanga I le tamau ainga, whaate se mata apu tau I le mautonu, o lo I iai le sapalai na whaafeangai ma le marketi o swau, I le tausanga atoa. O le waafau o le kompani wa a Sāmoa, sa whata oto e le whainga mālota ruai, e taunu mai au le I o atu I le kirisimasi ma le tausanga fau, e whaongai na mo le fisoso ni atu I le to o telo le mamalo le atu no fe mālanga I le wao mo le whanua masan lolonga,
O se fuafuanga e sui e le vaa o le MV Lady Naomi tolu, wa iaini o na faa le tonu. Peitai, na faa loa manino e le fionga le pandemia, le fionga le laulu le maa le topolata e vau fosi Schmidt. Mai le whamtalanga le fionga le liminsta. Lo iai ia nei susu e ngalaiti o lo te tau whatino iai. Ono le whatoa mau atu nei, e te le tūlanga o le fisiringia o le mengo le waa le mo tātou. Ono le tūlanga fo i le whapea i le ato toa tāpenanga i lona saunga le mu. Ia mga whatauli maina mo le vainu. Ia ma le tūlanga o lo iai te mire nei. E le mawhai e le waa le nau whale i tātou wafu. Whaisi te leo le waa. Whaisi papa o wafu. A le waa e whaisi o na te le ma le tūlanga la lea o le whapea mai e le iai se teimi na tātou whaangai nai ni waa se lua, Capmarangs, te peo alia. E le lei alia o waa la iti o mea mawhain wha tūlanga. A se waa te le whapea i se tūlanga. E lua ni waa e whalangolango iai, le te leo le waa lea. Ia male so tanga i le o ngā tom. O mai whamtaranga i atea o ina le toi fisiringi ai, i tūlanga o saunga le mūma le tunu. O tele ngā luenga o whai le wa. Ma ua mai tau ina fo i le tūlanga wa watu ia. Se su enga whapitoa. Inisi o company e le ia la tau le to mai whapitoa i Marines Safety. Ma o lo whatari te mire nei. O lo whatari polalisia ia inga whapitoa na maila i o se whainga. Na sau no le fionga le pandemia, wala whatu le fionga le minister le tanga luenga i fito i tonu ma le mata opo. Le fionga le sui pandemia i ato e lupe po mununuku on semo. E wha mai a tūlanga o suenga ma o mai reporti lumore ka peneta. Pea na sau no le fionga le pandemia le whilo inga ma lau tu Tala. O le malutio soifua ma ono le atunu. O le tūlanga ta aua le te tau o na le alo ta malai. E le whaato anga o le suenga e whaate tau i le vaale nei. O nei whai si lolo wā o le vainuu. Peitai e ie le waa fōlinga tutusa ma le waa fōsa fōfue au maia. O le vaale o le lulutahi. Sa whai malanga le waa o pia ma Amerika Sāmoa. Mo se te mele, umi. Peitai o le waa fōlia sa fōfue au maia. Sa whai ngoina o le MV Lady Naomi lua. Na ie le fōfuanga e whaaluina ile se le ne lua se fulma le tolu miliona Tala. E mawhai ona ia aveina le totelo le pasese 5 se lau, ma ta vale 5 se fulu. O potu whaapitoa mo malo whaalolongia po le VIP. Ma le potu whaapitoa mo ilato i eimana o tu mawale soifua. O tala fawia, manuia tele le whaai unga le vaiaso si o tātu tunu. Wha soifuia.